Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun nar. Aga batlongan na maka dia iyarola sa seriati na capu itu amalata padelo na yaku angka api na tunui ajue degaga na sisa sinin na tumataku angki hadir. Makanya dari itu maka daya ia sebenarnya burana dia sa seriati degagalai pada hakikatnya okey munro tu sampajani ina angka tau makanja sampajana makanja tunyakna nasabak niga nakatelo rimasigi pong Allah Ta'ala. Makanya tadi pertama saya sampaikan maka de angka tu hadis maka dae ilahi anta maksudi waridaka matlubi berarti niga yakateto lo menegagalan selain pong Allah Ta'ala yaku angka tu podaki maka dae aja terajilak dalam masjid itu gaji muka puji-kepujian tapuda bani maka dia pu ya luka masjid kepujian dia merigala daripada dia tak kepujian itu na tolu masjid nah sebab maga sini na tumapaku angki hadir iya ro tau mapakoero na sapami tu poli sini na tumapaku angki hadir nah sebab maga iya mitu na tutumatu tawi pertama adalah solatnya na yaman na tumatu sebenarnya bisai sini na irurilan rualeta na sabak magi sini na tumapaku angki hadir pada hakikatnya ia rusampajanya yakuna pamulai na sabat takabre naka angka asam marajana fong Allah Ta'ala na tapu Allahu Akbar fong Allah Ta'ala maraja fong Allah Ta'ala makuasa barat iyamanan na rumatu bisay atita nania lan ruale tak sinin na tumataku surat-suratku angki hadir